January ni som paruk sang ni som ni panga ni nga ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule Iran President Masoud Pezeshkian chuan US President atana laklu mai tur Donald Trump chu Iran nena indau lo tura film khur turin avawlok Pezeshkian hian Iran chuan nuclear ral thom ne tum lo thu asaya Trump chu indau na nilovin remna zong turin na chabok NBC News in an komna Pezeshkian chuan Middle East le khovel puma Trump hian remna om theina tura ma la ngai ka beiseya indona le thisen chona lamma tuipui lo hram ka beisei ati Trump hian president in than campaign lai khan US le thurol pui Israel chon Iran nuclear mun ten kap du mai thei ti alo soi to a nikum November tha khan Israel Defense Minister Israel Katz chon Iran hi na takawin Iran ram nuclear mun te chu tun ma zong a in alang sar to a Israel tan ka mai po a ol sam to hle ni ti alo soi to bokani hetianga US le Israel ten Iran ram nuclear mun ten ka du mai rin na chungchang chu soin President Pezeshkian chuan kan ram chunga kuthak tu anomani chuan kan chang let nge nge yang indo na hi kan zong lova ma se indo hi kan hlau mi alawani ati bok Israel chuan hunrei takatang khan Iran hi nuclear ral thuam siama apu to a Iran ero hi chuan nuclear ral thuam an siam lo thu le an nuclear program hi electric siam chuana tan chawani thu an sai thin thunga kumsang ni som panga khan khati laya US President Donald Trump chuan Iran in nuclear ral thuam siam lo nana inrem na tangin USA in nu do thu apuang thut maya Iran point an nuclear enrichment chu 60% na ti sangin atom bomb siam na turangai zat 90% na hnai ngal thuak maya Hayan Iran chuan nuclear ral thuam hi siam ngai rin na ti zual hle ani engpo ni se Iran President Nimek Pezeshkian chuan Iran chuan nuclear ral thuam siam turin nuclear enrichment an ti lo thu asaya nuclear ral thuam siam tumna kan nei lova chuti chung chuan siam to reng ang mai in min ngai ani atibok US President Somli pasari na nitura tramala luna in khom huna hnai zela tramla luna in khoma tel tura som tepo ariat theita a somjinga hian China le India ram hruai tu tepo antelani tun thlani somni kale thotan nia tramla luna in khoma tel tur hian Italy ram Prime Minister Giorgia Meloni chu somania ani hian tel ngei po tum thu a soian ti a China President Xi Jinping po somjinga telin Jinping hi chu kal mel lova ayo ero atir ngei be sei ani thunga tramatim thupuang tu Caroline Leavitt chuan China President somani hian tama sarkarin US chian tharam chau biak thada tumlo dan le anel puiram hruai tu tenen po in hong taka in biak na nean du zialan tir ni in na soi Hungary Prime Minister Viktor Orban po in somna donga Masia kaldon le don lo ala soi chiang lova Argentina President Javier Milei chuan ama ngei kalatum thu a sai chiang to a Argentina hian US President lakluna in khoma President kallavina ayo antir thina tunru mairo Milei hian kal ngei tumani Brazil ram President Luiz Jair Bolsonaro po in somna donga Masia nei hi Brazil sarkarin kumsang ni somni pathuma sarkar paithak tuma abeina wangkhana passport an hren saka wangin akal theilo mai thei anti Trump thlantlinan inua lompui tum hasaber zingami El Salvador President Nayib Bukele po somani a Bukele hi Central America tramathurwal puiram hruai tu langsar takani Japan Foreign Minister Takeshi Iwai chuan tramla luna in khoma hian telatuma Japan hian trama sarkar nena tho dun an dua chuwangin la luna in khoma hian Foreign Minister hi tirantum ni in Japan ram TV channel lianber NHK chuan an puang India po som kan niangin India ram ayo in External Affairs Minister S Jaisankar chu tel dona Trump hian India mai baka Asia ram poimo te chu biak that hle atuma chuti laya Jaisankar tel tur hi Trump le team te tan chuan thillo mom tak aniang India ram Foreign Ministry chuan Trump le JD Vance te lakluna in khoma hian Foreign Minister Jaisankar tel don thu hi thu chu asiamin an soi chiang to ani Trump lakluna in khoma hian France ram politician lar Eric Zemmour te UK politician le Trump thian hlun Nigel Farage te OpenAI CEO Sam Altman te billionaire Elon Musk Jeff Bezos le Mark Zuckerberg te po antel don ti achiang to a US President Louis Barack Obama
George W. Bush le Bill Clinton te po an tel dona President kalchuak tur Joe Biden po ina tel don thu a soi to a Biden lakluhna khan khati lai President kalchuak Trump hi tel du lawani kha kan la hravek ome Los Angeles chevel ram kang anun na chanza chu somni panga an tlingta a tuna hian thlipui Santa Ana chu darkar khata kem za soma chakina tle thut thei ni in National Weather Service chu anan soya kang mai hi na sajokina le hluai thei antimeka thunei tu te chon mi puite chu anin le vel ngun taka thira atul thu ta tlan chinghal thei tura in ring turin an riat tira Los Angeles le Ventura County te chu kang mai hlau om na hunani antibok tuna hian Pacific Palisades a ekar sing ni le sangli z ramakang to a Altadena community a ekar sing khale sangli vela kang to boka heti la hian tuna la al na saber chu Eaton le Palisades fire ten nia Eaton hi California chimlama kang mai chuak to zongjong jingarap thak bera an puang to a Palisades fire hi panhi na ni antia Eaton kang mai a hian mi som pasari in nunnan chan to a Palisades a hian mi pariatin nunnan chan to bokani Los Angeles fire ho tupa Anthony Maroni chuan tuna hian Eaton a chuan kang mai an thelmit thokhat to a kang mai hlau om tham cho le turveng turpo in khol le tuian ma mo to kan nei to ni in na soi heti la hian thlipui ron thokani chuan kang mai dar le vak mai hlau om chu thuran ni se thli in mai vap le vuda chem len na sat dona wangin mishing ta na hlau om hle dona chu wangin mi zongjong in mas vu vek turin thunei tu te chuan an hriat tira heti la hian US sarkar lai pui chuan kang mai chua chan le social media lama thudik lo the dar chungchang chu an chui mek zel he kang mai chua ka wang hian mi singria le sangria zat chu an chen na in rau san lo thei lovin an oma hengzinga engemaw zat chu an ina kang ral lova ma se han ki le na chi ni mi alote om thunga kang mai chuak ina ti chia thil chi sang sang hi dollar tluk le ding on zani somnga tanga zani som sari panga huvel ni in chut mek ani bok Israel-Hamas te po an inrem don hnai ni ina langa inka hai inrem na nei tuma mala tu official pani te chuan tuna hian Hamas te hian inrem na tur duan chin chuan pom to ti an sayani inrem na nei tur hian Qatar sarkar malak na in ngor takin in biak na le ruam han na nei ani a nilai ni khan inrem na tura thilpoi mo chi sang sang te chu kim chang takin rel ani to a US le Qatar palai te chuan tun hi thlasom panga an buai hnuwa Israel-Hamas ten inrem na an nei hnai ber lai ani antia Israel official te po inrem na thutlung hi an chol chin thei don to ni in an soibok inrem na nei tura malak na hian US Egypt le Qatar official te chon thanhem ngai takin ma an la a thole ni atanga ni min thleng khan Qatar a inbiak na nei in inrem na thutlung hi kim chang takin an peifel thei to antia ma se kim chang ro hi chu puan zara ni ri lova hetinga moran bok lai hian Israel-Hamas ayo te chu amuna omvelo ma se phone call le text message mangtein an tel vereng ni in Qatar Ram Foreign Ministry thupuang tu Majed Al Ansari chuan asoyani khriat ruk danin Israel-Hamas te inrem na hian Hamas te hian Biden a sarkar hun top ma nge in an mi hren somthum pathum te an chuang ti atela hei hi malak na masa ni anga hemin hnu hian in biak na nei le in Hamas mission ladam zinga mi te le thito te ruang po athei ang Israel hne na hian hlan tur ani le dona Gaza Strip om Israel sipai te po ata tola chuatir ve zel ani anga chuba ka chon Gaza marlama om sila kenglo mi puite chu an chen na hmuna kir le phalsak ani anga Israel sipai te po Gaza laili laya om Netazim corridor atangin anin la chuakanga chu mai ba ka chon Israel ramatang mek Palestinian te po Hamas hawin an mi hren an chuang zel in chu ave zel an ni ang heti la hian inrem na an rom han to china hian in do zo to nuwa Gaza ramaro rel dan tur chungchang ero soifel alani lawa Israel chon Gaza sarkar thara Hamas te anin rol arem ti lawa Palestinian Authority te po Gaza aro rel turin an du lo boka Israelian Gaza ven himna hi chu an kutada antum zel ni na langa heti lai hian khovel ram tam jok chuan Gaza sarkar hi Palestinian te kut ni nge se an du thunga inrem na mu mal ala om theilo ani South Korea ram parliament in an bantak President Yoon Suk Yeol chu hunrei tak chunga ma tran tu tele ama veng tu ten an hum tata wanga man thei ani lo hnu in nimin khan Korea ram thunei tu te chuan an manta Yoon hi South Korea ram corruption investigation office
CIO chuan December ni thuma martial law pona wanga thu zo fi atur le chuizui zel turin an manta a South Korea ram president nilaiman masak beranita a karenge mozada Chennai na ain khunga ama veng tu sipai Presidential Security Service te baka a party People Power Party worker te chuan man tumtu police tele anti-corruption investigator te chu andanga mase nimin khan president Yoon hian boina na sa zoka chualo nan investigator te bia karem ti thu a ukil siok dong hion chuan puangin a Chennai na tangin lir thei mangin CIO a phur chu anitani investigator te hian president Yoon hi darkar somli pariat chungan hreng theyanga IRA shenan du chuan kota phalnan lak choble angai dona heti la hian parliament in an bana chungchang po South Korea Constitutional Court chuan ala pompui ri chuang lawani Bahzar lo thira wangin kan lome